Rally korum kawai rasang gahaya member sai koruli kala ayani pam de klei mi chung ng sot naw rasang de klei sai korula welcome sadle rawi sokmi saruno arui thum na hunaka seha sas legi shin pem ding gahai about rebra kapha atam khami wang na ning shila marar mane narawi thumbing nali mi sanglaka na we legi shui alungli otram thu sap khabai na chon mi lo achi matai lak kaina vare shi therma rin ga saru apong li thum na chung ga chuk ma chi khabra ho na we ning ga chang ba na li mi sang la ka na we ning ga chang alung lu ok ka thui kala na we ka hang na ta na li nga yo la ka sa china khama tai ne ga chi hi ithum sai koroli ma tui mi lo pra ha na na ma shan mi ta ithum li apong chung na so mi da le ida mathan da thup ina lan la yang la awar la khuishok la kana di otram ngut da mi ga chi budi matai ka mai sok mi ta shumilo aring sin ni chang kat na wa khon sa la ka chingri ga haya tam sang sak milo kristo min gu pone amen hapta akha sak ma theng rok mane ka thalal la aja da sunday li thuma sak thek rok kala khon sa rok sam ga phang hiring phala ke ra la me ya me khai tum thaklat kena thing rok vai saura arui sinba in a hili turning relation into relationship kaji li tumachuk narum ngai mi ga chung ga na thermarin ke sat apong li thang mai la ke chung ga pong chung ni ribal otram ngut da shepa sang rok tale kala thermarin zat khwai da ta pong ateng ateng tu na pasok leka ribali otram ngat thudale kha ribrana ning chang khila klak ji thung teo ka tarui thei khwai machuk ngarum khwai sara ina khrachana ka pa khui ji ne hi ta ching sala ke ka tha klak leka miya khai hi church ke yang li amang pam leka khnang lak ke na lai sai ji ko Jena, Jishu Christ can rather among the lick nang lack and a bum the clay take it in. Got a hogly down, next shot the yakning jot clear the rank hanage. Jena and the young Galaka. Church the Kangai's Church members hang out the church sang in a Sangay the hang in the Ili never Musang by Marahili. Never Katio. Never could on you never he mustn't buy it to me, Najai he never sung by Marata, Ali Kamaita, Musang set Manico. So we wang in never Ilimarang sat but the E Kanang either. Sangai lak la musang by to the Kayang, Ning like another clean, the Kahang Ina. Jishuna Ki hang little. Yeah, but now. No man limani. He we church Lee. Ila sangay da atam ka sangka hon rai re ina church ni sang ka vai ka sangka ina ngaran rai re ka ini lama sang sak sine wo ta chi shunang han kai ji ko ka tha khler le ka church ni ma pung phalak ke na satlai da phaning le ka la sa le ka se ha la ka we rally odong to da pong te ga de shepa satlai Lag sala lum lak in the bundle activity of a chungale. Ka Jishumakasang church kayak lady. Jishumakasanga, it will be program celebration kayak lady collective. It will be Bible League about Atam Tran. It will John chapter 3 Nicodemus Jan Samhung. Nicodemus in a Jishuli. Maya Paralaga. Akang han kerajaan kesawi sembang semua. Nicodemus na lagi kesah atam tadi Jew Jew Pharisees pingat han laga jadi atam na lungsan lakai na odram ngatsi kesah. Kalau rirawi ninga cang jadi tum saplung rada lagi kesah. Atam lumlau lakai na sah salala. Jadi ingat cai rirawi ninga cang. Jishu Krista mesang la odram ngatsi kesah. Jishu Krista rirawi approval mesang la. Zat kesah system ji, cuy, ena Nicodemus na cisuli tengah kerajaan raga sawi
aka samang dale chi itum arhi yang rum ngai chin chui bang khla daga mi ga chung kana therma itum thermarin hi system thata hi thata saki kne hi thata saki rules and regulation ga chung go alung ni okthui la ka chang ka tui chi shu christ de khang si khang sang malai lo okthui da klai kya klai li klak chi hi itum na arhi John chapter 3 verses 1 to 15 dali dia mai ka patama man la ga yang rum khwai sara being born again is not about human efforts Jishu Christ na hili Nicodemus li na paralo shit prungra na na kachang katta kamishung kangarong ribrawi ning kachang alung li ringai kan na hi paralo shit prungra ta ali ka hang ne wo Nicodemus na ribrale otram kangatui alung li mapung phalak ene satalai da phaning sa Nicodemus winning li atum na sa ta klei hi amang maning la mi ga chunga we da han da na it atum amang maning la atum ga tong ga chunga na ri rawi ning ga chang alung li zatale da phaning ni kha ka chang khat chi shu christ na ra la gra kheng tam thran atum na sa ta klei chi chi shu ma sang bai thu chi no kha hili arai tum na teo ga yang born again paralo shit tum ro kho ka chi ni tum teo yang la verse 1 and 2 ga pa tam thran Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Raga hang ne wo Nicodemus si juilak hai atam jui set kacha Pharisees ping hi Sadducees ping hi juilak hai position the status li sa ne wo Pharisees ping hi ka tha khla la ka athum hi ayin kacha ara Torah athum me Genesis Exodus Leviticus number Deuteronomy puk phanga Moses na kabi ka pha ka hai larik phanga hili jihuti bingwe ayin da hoi dora hili athum na mathala ken study salaka hiwi ayin bing hi thai la ka khlaya group ak ne ji kho aroi Pharisees bing hi jena jihuti bingwe any ayin law kai haire je ka athumling san la ka mashung khima man chin jena jihuti bingwe nga chaili thai thang mai lak ka haya mi akhang nga sala ka hui ayin ga thema ayin ga singa mi akhang nga sa hi jena ka tha ka Pharisees bing hinna himang maning la ka ngasan traditional law ka cha ava bing na awo ai bing na hang moron la ka Bible li exact ma ka pi salalla atangwe Moses we ayin lima sang salalla atum jihuti bing na Abraham we thought in a hopok like matang sakrati oral tradition ji oral law ping ji athumna kalek salak chila sangman ji ko chui wang ina Moses we ayin mang ring la chili ngatei de ka chunga jihuti na sakra ji ngrum sangman like ayin ni chungla ina siam ga khuya kangbu akhala ko atmi group akhala ko kala athumili purity law ka third vareshi third phung ni ka atumui Judaizer atumui thermally zadak leping here third phulungi ji ko here ma shung phulungi ji ko ka ji hi atum yang ne sa no chui wang ina morai ga phung na ping khama khaw ne da atum na phning da leping hina atum li sat chi hai da kha ruwai ka phulung ra kala atumui ka san ga joni da sat chi hai ka atum phu ka phaya li ma sang bai ma ra kala atumui sinagog li ma sang bai ma ra ji atum na sa kaina ma yon la ka khareli meitewi thermally itum ka phungnau pingli how pingli mange ta masa chu ka pai tha ta athum cha cha ni hi Pharisee pingli athum thermaye therlak phlunge therlak ina sarak ji hi athum si chang de lai sai ji arui hon we rabbi jihuti ping Jewi rabbi ocha ping hi o hi Bible we therma we ocha ping li rabbi dat no hotak lai hi ka chui na rak la ka hi we Pharisees ping na hopok da ham
ฮิตาตะจุยลักไฮสเตตัสอายินที่ลักไฮเทมลักไฮอาคันเนวารีทุกเมนิโคดิมัสก็จะไปเจนก็ท่าระก็ he was a ruler today Pharisee mang maning la Pharisee bi nga chai le ka pang khui lui ki chini wa ruler ki hi ka tha ka atumi Sanhedrin chui mai kap ka chi chui mai kap ka chi ayin wi court li ya atumi hang shini na sem ka la li high priest sang la ka atum hang shini da akhna ka shem ari hon nei si ja itumi parliament maning ga supreme court ka tha la le chi hu ti wiถ้าตะกตองอายินขมิชุงขมวยกตองฮีฮิลิปิจาร์ทักแล้วก็ทาแล้วก็ชีก็ชีวีเพนัลตี้ชีเข้าไปสัตว์เข้าไปเพนัลตี้จิมังอะโรมนะสิงสาสนะตั้มฮิลิก็ขังเตยกตองอะเชียเซนเฮตรินฮินะอาทำนะสิงสายจิก็ช่วยงใจลินิโคดิมัสอักลักอินให้ตาตะสัตว์เอาไว้เฟริซีก็เชียเอาไว้ไล่ก็เทมวยไอ้นี่ก็เทมวยอปองลิจุยลักกันนะไบเบิลฮีก็ทาลักก็เลยก็จะทำนะทุกลักกันนะจุกมันช่วยเลยก็เลยก็สามอักกันเนี่ยก็ละทำมวยเซนเฮตรินเมมเบอร์ก็สาเลยก็จุยลักกันเลยก็สามยากกันเตะฮีก็ท่ามีหินนะคุยขมีมาสมังนะฮีก็ท่ามีหินนะก็สิ่งนั้นมาสั่งเลยที่ปานนั้นสั่งลักแล้วต้องโอ้ก็ทุยวินิ่งพันนิ่งไอ้เนี่ยพันนิ่งเลยก็สาสิก็จะ popularity does not save you or save your life Nicodemus atumui atam dilay gasa Sanhedrin member during a Chinese one of the most famous Paulak hai ocha aka jena atam dili Nicodemus na study sa like maya haire ana approve sa haire ana hitata hangai ji hi awi voice aman sak akin lay sa de ko chui wangina thata member aka icham jabina Sanhedrin member aka sai gi mang maning la ka member bi winga chai la paulak hai mina khaya shilak hai respected salak hai jigata mi akan sa sai da hango highly regarded in society or by the society kala ka tha ka chui wang aina ana chisuli khra tam thran Nicodemus na chisuli sambangi je khrajan sai je ke hi mathing sak ngai mai ana Nicodemus na chisuli ngaya rasam ga phangi khiwang khlak ji hiwang la pai ja thum na reason ga chung mi dale kachui nga chai li akhaba a hi crowd wina avoid sa khabai je yaroi li media li kala yaroi attention ji ba khwing ngai nai ka thum sa ta ahira la ka chisuli khrajan ra ka sa khiwang kala aroi honu atam li ka phao miya khana mi ka tong na ka thai miya khana chili ba hai ra kho je hai ka ta atamoi tui ja man sa khai ka tong na yaroi li nga yaw hai man de chui wang na atam dilila awi phao up high status le sai jin kha je thala la ji ka tha phao la high status na ale kising ram ni mo khoi ka pai le gi sing ra ping a si tung chung na ta da yaroi na the hai ka Tangkhul na the hai ra ka o ka tui na the hai ra ka ka chui ning jili le ka itum popularity wang sat le ka le gi si ping le rawi ni yang khong apong na yar shock la ka sa the pai ji ma lai pai Religious does not save you. Itum dharmarin gasataping. Ara ahi Bible hi pa laga Bible pa ching chino. Bible hi thipa thila chino. Itum ing chaili arwi lecture na dak le rasang dak le ing chaili. Ia Bible hi thipa thila thare. Ina Bible hi akashi round pe laga pasar ga hai ba sang sala pai. Genesis to Revelation ipa hai re gi sang salapai khani shi ka thum shi maninga any verse na ni ga hang atam thran na chui maram ni tio me ka explain sami shapa kala chui background na tio me ka thaila ka ngan ga shapa mi ka ya ka sang ni khala chin Bible la pai khare wina itum lecture na la sang hang na ra haw ta ara mi ping na lecture ka sa tam le ba ai awi chi thala pai ka chi tio me ka itum thada lai kala arui na matui dak lai la na tham mui ning le kai kha ba ai ye the hai de la phning de le re thei ga hai ni maram ma thei la thei plung ga hai ni chin kha na li ili lang mai da thei kha mai ba ji ki pa la ka
hiwi Nicodemus ke jibahi here Bible knowledge Bible mathalak ke ne palak atomic commentary atum na ka pi ga hai atam dili atum na hinei da hang hai chi mi ga tong na khaya shi la ka lei ga sa mi akhapa chi ka hui ma sam nang chi nuwa ana after many years of studies after many years of research work ana you will khwat akle hai Jesus Christ will makle you will akle la khai Jesus Christ ki ba da ministry ho pok tam sa na aton thang jang atam khang na jai na singkum thumra le ho phok chin ka Nicodemus ya awi Pharisee wi status mang maning la ka Sanhedrin members hat kle during a jali phao ga hai ga ji hi the kaya karar lo je singkum ma thai thore ka tal la maybe not less than 50 years or 60 maybe even more we don't know kai kana hang da a hi itu mi 70 80 li Jerusalem sa khai tam ni aring sai ji chui ba ngai na wi singkum mi ji shu li sang tam ni ma rang sarat la kai kana hang kya ma shung la ma thai thore thalal la Sanhedrin member ka sa la popular sa la ka ring ga ya mi ya khai ba here kala thei pa thei khai mi akte ana ji shulira laga rasam ga phanghi maram ma khle ji shuili khle aka awili malai thre ga jana phapta no knowledge about Jesus ana kya hanaga Rabbi we know that you came from God ji shui ga chuina ra ga ji thei de ana ji shui information ji shui ga chang ka ta ribrawi ni khara ne maram ma ana sa khle hi Ribrawi pangshap ina maninga ka ki pana kita da masarar manai ji ana the shinga khoi awle ni bo jui wangina mi aka hina jishui sa shap pangshap ji ma thalak ina thai sala pai kala jishui manga patlak la ribrawi ni kharala ke ji thai sala pai kha thalala ji thai hawai da na hui khami samang hai ji maning mo kho aro hili Nicodemus condition hili he knows the Bible he knows about Jesus kala knowledge about eternity si ga hai thili ahi kali ba ni kala ji ma thai da awning li ning khok tara te ana ji shulira han da klei hi I ribrau ram ni sang khwai ji maning ka thalal la thata ji shunara la ka awili wa ta klei Nicodemus long sa la ana thaingai ta klei ti tai directly ana ji le ba la ka hey Nicodemus na ka sing ram sangai ka phara la shit thum re ke ji de Nicodemus nama phararangai kana na targar sa tak lei khanga tei maning ni na wili emptiness feel sa tak lei hi khanga tei kick kana maning ko khana wili mangla ka thar na phara lo shit ka hai ma khalei ju wang nei da ana atam ji shuna ya atam waste ma sa loi la hada tai direct ji le ba thui ga hai de dei gi singara ping itum prebrawali khwa atam thran itum mi ka ka mangla wi targar ka sa need basic need ba ji maning la ka round the bush itum thata so mi samang ka vai ma ka za ka vai hi apong na chung ga itum na ba te ka ribrana ji shuna na wi uklong li lai dak lai kala na wi li wak tak lai targar sa mai kap ka ji an the hai da ji pali hit sala ka han Nicodemus hi eternity mai fu maning ga singram lai ji thei kho a hi kala observing the laws ahi ain ngak la ka ya militam ga sei mang ning la kayang li sat lai la ka la athu mi ma kai ka ba ain ga tong hi ngak ka sang te Pharisees ping hi athu mi alung le khama khaw le sala pai ka atung li mi ne yang khra le ba tai da chungnak ka ne mi se hala punga ka se ha sa ya ri manga le ka la apong ate ga te ka khum mi shuruk li da ta ta le khani shi la khum la ka ta vrana ribrawi pen khwai maning la ka mi ping ne yang na la ka ribrawi atam khang chune ji li ta mi na mat pat khwai tu shu tu ri mam tu khwai ta atam mi atung ni khang le perfect sala ka ne sa te ain ngak lak ta atam mi ain na ngak ke pha khwai ta hot na hi ka chung ga ba thusari ni na ba sacrifice sa sang te yang sa ka chang te kyu ba la religious activity li faithful sala ka ne ka sa thermarin ga sat ji ga Pharisees ping li lang mai mi trak mlek samro kha thermarin ning sang lak ken za thau tan na hui khmi samang la no ili hang le ko kha being born again is about a personal relationship really Jesus Christ li ni shun la ga khring ji ba hi khmatai ne wo
a new birth is about a spiritual birth. Itum na tatayang kapara gaji kito kapara gaji kili tila ka now the teo now the parata kite. Chui bang ni it's a new beginning. Nana pusarin li kateo now the para la ka matang rer ka sangta kamena. Very shiwi mirin vivrawashim kuli para sangla ka you have to begin with a small thing. Now the teo now the hoko pok ta nala ila ho pok kik ni wo. Ka achimi ka chung na ji mo pok ngai de. Jena ji shuna kyang da ka hey natum now she now the teo now ning ta mang sarang la kana tang da kizing mura ma thai mura ko marama na humble salo na we hoko pok ji ina cham tha da aroi hi Myanmar li maninga China li ina missionary ya ka sa da bara je hai ra ka jili mirin ho pok ra ji ka iwa la ga thum mi tui la tam ra atomi ka sa ka ma tong atam la ka from a new beginning hine ho Jena itum na morai we alung leader ka chi ara chi Shukristo wi ka sang tam than chi Shukristo wi achamaram atuya la itum tong hel ko hok ken ta wi no ngalang da them hok ki jim atam sang la ke thala la chi hok ko hok ka chi le ni wa spiritual birth. Verse 10 and 14 Jesus answered and said to him, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Can he? 5 and 6. Jesus answered, truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Hili miyakana kata the error hari hiya ka khai la ka avu ina pumle sang la ka phara la to to ngai chai li pre na pin ke ji hang shini ka hai miyak li phara ngai la now phara hai ke ya ka to our 2.5 3.5 ke ji me na pin ta khai ngala na pin 2.5 la me hai ke as now phara hai ta tana kya ka no ye ke ji 72 72 ke ji 72 miyak ka phara ko si ka thana to hi hang ne Nicodemus na hiya ka kai la in avu ina pumli sang la ro phara le pa la mi ku mo ning ne ka phaning ba ya chi tha da phaning ba thui ga hai ni wo kha chi shuna ga hang phara le shiki ki ji hiya mi ku mo ning phaning ai na maning ma kho mang la hai na sakin ana hi born of water and born of spirit. Born of water ki ji hi khili khala ki ji ya thna chung ga pe chai kai kan na hi it me natural birth kala kai kan na hi water baptism ta tang teng de chau hang kha hili matai la kai na phusawi ka phara manglawi ka phara ta ba ana hili khani sangai da no chu bang it me physical birth it me itum ka thran phara khlak ji hi ya itum ka thran phara khlak ji hi hi birthday hi itum thei no kala ara ka thara ka manglawi na ka thran phara khlak ji itum khani si le no je na ka thara ka khani si phara kana akasimang thira kho kana akasimang phara kana khani si thira kho kyubang la ka no physical birth ji na phara la ka spiritual birth le kana ba physical death as well as spiritual death in lake of fire. Kanana no physical birth at the same time spiritual birth born again sai kana physical death mang sa bangra kha eternal death in ma sang ni mra chin chui bang na ka ya khashi phara khala ji hi importance lak ni wo hili rebran sak lak ne ji Shukristo na ayin ka them bible thai pat thai lak ka haya thata thermarin wa pong li perfect salak haya Nicodemus li ali ran la kara ka hani wo chu wang ne hili tum na thegi being born again is not a physical act avu wi na pum le sang la ka phra ki chi maning ka it is not a mental or emotional decision it meaning li ning chu king che hai ta ta cho ara aya mai se ka sing ram le I mai fu ma wa ngai man nei chi emotional sa la ka ta
หุ่นนักวีก็ขนังขังชีหุ่นนักวีถ้าตะเลยก็ชีจิลีพันนิ่งแล้วก็ decision ก็คุยจินะมันนิ่งมันนี่นะก็ละ moral life เงยให้ตัวมีใกล้กันนะอาวสมังใส่อารมณ์มังทุเรอาวนิชาชินนะแต่รีแล้วก็อารมณ์ชินทุเรท้ายก็อาหิวก็มีสมังให้เลยก็จิพันนิ่งมันนี่เนาะยังอิทุมลีพระราชิกีก็จีเฮียถ้าตั้งแต่ we happy เงยให้ตัวก็จิมันนิ่งมันนี่ outwardly เจนเฟริสิสปิงหินะอารมณ์ฮิฮังตะเลยนิโคติมัสลงเฮียถ้าอาทุมีอาจจะมาเริ่มมีเงินใช้จังขัดที่ให้เนาะเฟริซีสักให้ตั้มทันยารุยลีขยันขจัดตั้มทันทาร์ซารีเอ็นสัลแล้วก็ถ้าเอาไว้อาจจะมาเริ่มขมังซาลมาสามมันเนี่ยเสียหายแล้วก็สังใส่อาทุม outward appearance เลยอาทุม nature ที่ก็จุ่มก็เงินใช้ลักให้เด็แล้วก็ที่ก็ทำมาขังเงินใช้ปิงเลียเส้นแฮตนี่ละมันก็บังกี้เด็ qualified มาสามเลยก็กระชังก็อาจจะมี nature moral life สิก็จะอาจจะมี moral life standard 3ลักอะไรกันให้หนึ่งโมก็วิราวีก็เชียอุกลุงนี่อลุงนี่ being born again is to be born from above วิราวีมังลากเธอจินะสัตย์เลยกันอีทุ่มจังก็จะขังเจชมกับพัง it is a spiritual transformation that comes only through the regenerating power of the Holy Spirit Mangla terhitung convict sami lega itumli, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Ara rirawi itu we born again paralo isit kiligla juga here. Rirana initiate sa, laga rirana control sa no. Rirawi what no here. Katalak lam thei. Merina. จิชูลีพระคุยกิจตั้มทรันกันซิฟกับซาจิก็ทรันน่าสาวกันละมาเทมันก็มังลากับเธอนั้นนวีนาวปุ่มลีมังลากับเธอนั้นนาวระให้มิราโคกันจิเดก็ทรันกันซิฟซักละมาเทมันเลยก็ริรานาเอาไว้ own timing ลีก็ถ้าแต่ละสาวเลย process ละมาเทมันเลยก็ริรานาก็จังก็จะ control ก็ซาตักก็ไม่เนี่ยอาชีพอิทุมนะริราลีมีกษังอัตมทรันอิทุมวยอุกลุงลีริราวิมังลากระเทอร์จีซิลราสามิลก็อิทุมวยอุกลุงลีริราวิมังลากระเทอร์จีราสังนะก็จีนหุบพกินโนริรานะ initiate ใช่ริรานะ control ใช่ก็จีมันมาไล่ไปมีกุมอนะเฮกันเล็กคละอิทุมวยเทขว่าทั้งขมายหินะคิกขมังกับพันเดอร์มันเนี่ยเฮียก็จังก็ตะริราวิจีฮะริราวินะเคยขังก็ให้ลักหกสิ It is a matter of faith Salvation is a sovereign act of God. ถ้าแต่ฟรีร้านนั่งก็เคยขังไงนะเอาไว้ own way ลิอิทุมลีคุยราขมินวะจะวิวังนะลังโซกไว้ละปองละมาเลยเด้ค่ะ number one บาบอิทุมฟรีร้านมีกษังฟรีร้านมีกษังก็จีอิทุมลีอิทุมนะชรุกคุยกับไปเลยสิวะจีนิโคติมัสลีจิชุนนะก็หังเด้นิโคติมัสอิทุมนะสักชอิทุมนะ humble ซาละก็อิทุมนะพอคุยกับไปมาเลยสิก็จะจะชูนมาหางเลยค่ะนั่นน่ะซาโลนั่นน่ะซาระแต่ก็ริบร้านนึงจอดมีระแล้วก็ริบร้านนึงชุ่งกับสักเลยสิว่าไอ้ทุ่งต้องอะไรที่อะไรเรื่องอะไรจะหันเลยเด้ The new birth is about a supernatural act Verse 9 and 10 Nicodemus said to him How can these things be Jesus answered and said to him Are you the teacher of Israel and do not understand these things? Na Israel we ochamani mala Bible tam la kana tum na ayin Torah hina tum na khalat ka loy khalat ka tam se le khlemani mala la kana nei kana ta phap ta thu the 11 and 12 le Truly I say to you we speak of what we know and testify of what we have seen and you do not accept our testimony. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Jishu na hili hang dak lay pava, na tumli in nali, kala na tumli in na hang dak lay here. Kasangay na kuy sanggis ni wo. Kasangay na. Na virawi na Moses we atamli. Kapiji ka hay kala nabangara Abraham na
Isaac na Jacob na matang David na hidada rashum da kala hiwi alung hili shit ka sangai na kala ka chihanai na atum misang laga atum mirin khang ka chei sang bu phang maning mala atum mirin ji ka changat Abraham no pok no father of faith da hang da kala hiya David na horsang chup la ga bra ni misang la ka zat ni wo chui wangai na Ribrali otia, ribrali chihan da ka ribrali shitsang na ka saking ni wo. Ka problem baba achu na tum gachunga na tum rabbi da hotak le. Na tum Pharisees ping ka thana ping hi. Alungwi ka sangji. Chipali ma phala ka o ka thui ot na sa thu ya de. Laga ina na tum liga sin na mo ot phapta ka vai. Ka phara mi kum moi ka phara natural party hita da phara kho ka chi na tum le tam ji thai da. Illustration di china phapta ko bai aran na phasarin ni ka phara da naw ka teo naw ha phara la ka ho phokta ka mai na mang na re la ka teo naw ina humble ina ho phok la ka thata na hi mathang matai sangi ki chini wo thata nei chi thi thau lo wo ka chi ba hi itum li hang dak le naw wi thata ho phok lo ka chi na kya ma si chang ji here going a talk in the sa ki chini ka na faith in How will you believe? Believe. It's to yarili and the handle it. Kamatai ba Brawi here kasang hina kamatai ni wo. New birth is a supernatural experience that cannot be tested or diagnosed. Itum na now pungdalay je ka sonography na yang naga. Now him ya now kang la now la thai bai issue ng lay ba discrimination they had the chi mayang sakun ka ayar na lay developed country pinia now we mayor now ngala now kla the da aming la phok sami ri da pa praran ka mayor now ngala now aming te da ka hi te sapai no sang da lay ma sang ni te sapai te ka mang law ye chi ma sapai te mang law ye te ka pai min te stupid sang la ka examine sang pai min mang law ye khai khang hai mi ku mong ma tham ka la here nga kai khang ngai supernatural process inside the result lang te hang ni rak ni wo now he will point by daily the new birth comes only through a savior John 3:13 to 15 ni ka padam rang no one has ascended into heaven but he who descended from heaven the Son of Man, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes will in him have eternal life. Hili ina itum hi Privran Jishu Christus li kangara ko laga alish kasang tong achia alish kasang tong achia katang makhwai mirin samano ko tam mashman marako ji from my side de itum pa ta tam tha kipa ka kasing makarang ka kasing ramane ka ta Jishu Privrawi now ti mang na krak hang ho they get sing rapping achi itum salvation lui born again with topic hi pouring salak hai mi kai kanava ai sao rak la ta thomas ha kai kanava ia phra hai re ia maya hai re ia bible game sang hai re nge che hai re ge chu ning hi le ka an hang dak le chang khat wa relationship it's all about relationship Jishu Christ in the mi sang la kya kan sik ta le do aya some 20 years back I Jishu Christ le sang hai re laga aroiva na Jishu Christ le khang se khang sang ki kam lai de it is all about relationship a relationship between a holy God and a sinful man Jena Jishu Christ na John 10:27 le iwi yao ping na iwi a khonsai ina atum le ma chute laga atum na iwi thi shu la ka sa te de acha la ko wi religion thermarin tata hi tata sa pung ra hi tata sara mat simik sholi ma yon ra sapat le tharai thara da tum set of law rules and regulation khleba chi maning la kha iwi thi ge shur ping chia
อินาทุมนี่มันจุดละโคแล้วก็อาทุมนี่อีว่าคอนชาแล้วก็ทั้งกระชีตัวมีรินดิริงละโคตะหางตะเลยเด้แล้วก็ abiding in Christ John 15กับบาตัมทรันอินาตระคารองโคนั่นทุมนี่อิลิมขังชุนขังสิขังสมเลยก็อัฐิมันมาที่ลักละโคหางตะเลยว่าพระคุยก็ให้อัตมทรันพระให้แล้วก็ตั้งให้มันทั้งกระชีตัวมีรินดีอิตุมีอารมณ์ริงสิกเลยก็อารมณ์จีวินะอารมณ์มินเนอรัลส์วัตถุพิงอิตุมนั่นจะนี่เงชุนคุยเลยก็มิสิงคุยเลยก็อพังจีนะมันนุยเลยก็จะตะเลยนี่วะก็นั่นนะอาเชสมิกช่วยฮีจีสุคริสต์นี่มารีเลยก็เงคุนคุยเลยก็เงชุนคุยเลยก็มิสิงคุยเลยก็มาปะมาค่ะนวิมิรินจีก็จังกัดแต่จีชุมก็จังมิรินก็ท่าไหนกันอาเชมีก็ชุ่มกันนะ relation ท่าตะคุยตะเลยนี่นวิมิรินฮิลีนี่ข้าเอาหรอ church ก็กำลังกัดละอักนั่นใช่หรอ church ว่ากัดไตต์ละมีอ่ะพงมาเตยกันนั่นน่ะชิรุก็คุยจีข้าจะสุคริสต์นี่มึงสิกทุระข้านวิลีชิงรีก็ให้กันละริบราวิมิรินจีนวิลีมาเลยมันเองสิวะขังสิกจีก็ริบราเลยก็จังก็ตั้งมาชุนนึกก็คณิงตั้มทรานจะชุนฮิริราปมก็ให้ตั้มทรานมาทั้งอารมณ์วินึกก็ช็อกฟ้าจีจะ lasting เลยสักจีแล้วก็จังก็ตั้งริบรานั่นยังคงมิรินจีจิลีก็ห่างนี่จีก็น่าไอ้เนอะอาบาริบราวิอารมณ์ลีคี relationship เลยน่าไอ้เนี่ยจะชูอารมณ์ลีคี relationship เลยจะชูในฮิริห่างเลยนิโคติมัสเลยอันนั้นยังแล้วก็เอชิลัดเลยเทมรำมาริบราวิบังแต่ริบราวิตุยละปาแล้วก็ตั้มจิตให้แล้วก็ซาดักเลยก็ต้องอาชีพแต่อัตุงนี่ยังคราเลยมันถนัดไอ้ก็อารมณ์ลีวัตตักเลยจีนิโคติมัสนวิลีวัตตักเลยหิมมังเงินพระราชิตพงศ์นวิลี relationship ที่นวิลีริบราวิจิสุคริสต์ relationship มาเลยดังไงเต้เจ้าน่ะอาจจะนวิลีจีเลยกับมาเลยเลิกสิเนี่ยวะนวิลีก็จังก็แต่ริบราวิขังสิขังสังริบราลีมันยุ่งแล้วก็คดีมันนิ่งลุมตัวก็ให้ดิ่งกับพาจะมาเลยค่ะ the most miserable person ก็ชุ่มหดในพลังนั้นจดไม่ถุยริบราลีที่แล้วก็จะริบราลีอคอนชาแล้วก็ริบราลีคิดปากก็แล้วก็ที่แล้วก็ knowing about Jesus Christ knowing about heaven and hell อัตย์นิโคติมัสเนี่ยจะช่วยมาดำลีไม่ฟูมาดำลีก็สิ่งนั้นมาดำก็ที่แต่ Bible ก็ที่แต่Pacer แล้วก็ช่วยสรุปมาสมังละช่วยขังยำจะมาเลยละดิ่งดักเลยพิงจิลีล้างขมิ้นจดขมิ้นมาเลยเด็ดเมื่อวันเรียนชีสัตย์นั่นแต่ห้องนี้จะให้การทุ่มไปวางกับ problem ก็เนื้ออีอาชีพเลยเราวินนาวซะแล้วก็เลยแล้วก็ช่วยขังยำจะมาเลยทุเรศก็ไอ้ทุ่มต้องศึกษาคิดเลย Why did he come down? He came down so that he might be lifted up on the cross, verse 14.And those who look up, those who believe in Him, should not perish but have eternal life. จะชุนนะก็สิ่งเราไม่ตาแต่เลยคิววังลักลักสิอาลตาแล้วก็อาลีคริสตุในขังกากไว้ที่มีเข้าไปคิววังนวิวังอีวิวังที่มีเข้าไปที่ก็มีจิมันนิ่งเลยอีตัวมี relationship กับสิ่งคุยเข้าไปอักลำเลยสิวะก็กระจังก็จะชุนนั่นนี่ว่าอารมณ์ลิขิเลยก็เตียนเลยขิเลยก็แล้วนั่นนี่วันนี้เงสิกไปเลยลักล่านั่นนี่วันนี้เงชุนกับไปเลยลักนี่ฮีเรื่องนั้นอิทุมลีว่าฉันทราบแต่ไหนโอเคอิทุมนะไบเบิลที่ปาตาให้เลยค่ะอะไรนิโคติมัสที่อาเฮก็สิ่งรำลีมาสังละก็จะวิคบีมาสัมบังเลยตะเลยฮีคิววังเลิกจีมารำตีฮินเดอร์ซาตะเลยนิโคติมัสก็จังก็ริบราลิมิสิสังมาให้ที่ตะพนิงเนี่ยก็อิทุมนะจอห์นนิปตาชุมแล้วก็ที่ชุดที่ก็ให้ตั้มทรานโจเซฟ of Arimathea นะที่ช่วยอังุนจีไปแล้วอุลิอพอคุยแล้วก็ที่ฝึกให้คราตั้มทรานนิโคติมัสนะเมอร์เอ็นะอโลอิสเท่าอดยูบิงฮิคุยได้แล้วก็แต่มีก็ไปคุยได้แล้วก็ที่ช่วยผู้ชายจีอันนี้นะคุยที่คุยได้ให้มีดังเด็กก็อาฮิกจังก็แต่ริบราลีที่ช่วยขมายาเทชิงก็คุยมีอาการสักให้มีอาการในแต่ฉันคุยก็ช่วยมึงอาลีฮินเดอร์ซาตะเลยฮิ
khi mình lấy thùng ắt thằng liền hay là cái tiêu cái brief liền đó pride. A religious man was told, you must be born again. That the Bible thêm lạc hay, cái tông là khaya gì đó lấy, that thêm lạc hay, pastor sao là bài, deacon sao là bài, church mong ngài cái sang ra cái, that mean là khaya gì là cái as atom mà thấy được lấy, church là donation là track mi đấy, tithe là track mi đấy, ning sang lạc cái này sẽ pass được lấy mi ác lấy, hey, na, huy cái mi mới sắm mong cái track hàng đó, ai cái humiliate sao đó. Humiliate cái sao không có shame hi lấy đấy, cái ara chi mi cái vợ cái chân cất phải ra này không có chi bình ya ra, thật là ilin là samilo thật là kiều bông này làm nên là shape samilo mall samilo surrender sao là cái to chỉ man hay là cái ra để humble cái sang vậy, cái vợ arrogant sao là cái arrogant sao là cái ये Bible là thấy lecture là sao thấy ý vậy hi là chỉ là cái gì hi ý thì mình đi ra sang là cái ya thật là murder thuê cái hai lệ khá Nicodemus thật là murder này à và thấy ngay là cái này Awilia thấy ngay là cái này tức pro say cái sao thấy ý sao vui nào cũng như sang người lạc đó with concern thật là thấy khang ngay Awili lấy cái gì nữa chứ vang cái này thật là ý mà sao lại bay mà đâm này sẽ ý thùng cái gì cái gì đó mày nói lạc cái này cái yêu lạc cái này ý là thấy cái khói cái này thấy khói cái đóมีกระชุ่มมันอาจจะคำว่าช่วงนี้แอดมิดมาสร้างไงเลยอะจะทุยกันให้กับว่าอะไรดิข้าฮิลี่นิโคติมัสมันทำอาบะฮัมเบิลซาแล้วก็จะพอหางมีลักดูทีมันไทยรังเรื่องแต่อันน่ะก็ปลักกันเนี่ยขยักง่ายขยักรุ่นโน่จะชวนนะเฮ้ยจะหุ่นทีวีอดซานั่นนี่มาขยักมาละนั่นนี่มาไทยแต่หางเลยเด้แต่ละ that's okay that's okay whatever you say ก็ยังมันก็ไทยมาไทยเลยแต่ฮัมเบิลซาแล้วก็ราสันอยู่นั่นวีขังเงินสันกบดับซาตะเลยเลยขึ้นได้ตึงเด้nuôi moral phụ khâm đây là cái nó tăng đó nuôi pride đây là cái thà khá huy cái mình mới xem bằng bài huy cái mình mới xem bằng là lấy được lấy cái chung cái kiểu vang là pride vang thôi lang cái số cái này nè tradition chỉ hút chỉ ruler atumaya chỉ hút chỉ ai ní sắp cái này mà yong cái gì nữa à vừa mà nè ai ní hết là sắp cô cái gì tradition là tăng cái sân cái sinh tiết cái gì nữa chỉ vang lên nè không sung không rong thì khi cái mà chụp một chấm này cái tradition listing tiếp hay đó ahi along the mainstream cái chứ ara majority with this atui cái hai tâm thằng chỉ không sung không rong thì atom nó sang rất là lấy sai cái chỉ sung là hàng được lấy nên khá lộ forget about others cái gì nữa giờ ngay giờ nữa chỉ sung khang cái sát thật ngay sát thật đúng rồi từ cảm sam này can never pralish it lộ đấy never chỉ hút tiêu người sân chỉ hút tiêu tradition gì hết rồi, cái thằng giật nào không thêm gì, cái thằng surrender sao rồi, cái thằng người sân đi, mà tham này chỉ mình mà thay, cái vì rau tùy nó trong mình chỉ phải mà lại phải một câu, vì rau tùy đi, compromise sao là cái thằng người sân đi sắc mấy khác, đã khuy cái hai tâm thần, ali chỉ là hinder sao là cái gì sao, cái thằng mình đi ignorance, anh ấy kia là cái can a man be born when he is old? How can these things be possible? He was truly ignorant about salvation. David na kata da ribra le khuisam la khlam te ka David na alung na ya ribra yu uklum na phami lak lo. Search my heart, O Lord. Moses na search my heart, O Lord. Kata ribra le ka thayaping Abraham na ya ribra yu uklung hi khala la ka thay Pharisees ping Nicodemus out uklungi maklala bam sa te ka achi ignorance kiwang nirakla itum Bible thuklak kan machuk machum Bible ka pa tam tran hiwi Nicodemus Bible pa ye ka thao our knowledge gain sa ka pa te ap to teach others not to teach himself achi itum ka chung na Bible pa ta kle pastor ping la sang da ya marakli I am also guilty for this. Thata I kalata pa la ka vibra na matui kmi olong ya vibra ingwi la khai ta machikli ka phye la ka khanang la ka remake I samatha ka khui ka ji iwi wat saking khamara kleitum na chi ma sang shungrar la ka thata church tam sei osi ka thata mile hang sei osi ka ji miri tam sei ngai spirit aina Bible pa khai atam thrang vibra na ili matui mi ki ji revelation mi ki ji ka chu wat chi lấy cái gì ra
Bible ka pa tam tran tata frivra iki ka matai mata ilina nan matui milak lo I phap mata ko makon na tata na ilina matui milak lo ta itum na ka po tam tran frivra na noi uklung ji khla la ka noi amik ji ka pa tam tran matai gi te khyu ba ina mi kai ka na char Bible pa la ka char ta ji ang athora me samson me message pa ko da an hang da Bible ba ma ka pa la ka mikli char ta ji ka chang ka tu frivra wi mang la ka thân lên một tùy mít đó nên cha ta cơ cái ác mình sạch đó chỉ ít thùng bình hiện cái vì rau ít tùy hiện cái chân cất ít thùng lên một tùy khi mình tâm thần reality salak cái này ít thùng lên một chút khi không sạch ít thùng lên han khi không sạch thì cái ác mình sạch đó ít thùng Bible pa là cái Bible cái pa thì tâm khi cái vai i pháp ta khi cái vai open heart thà là cái mà ra cơ you will be ignorant vì rau ít tùy hiện tụi mình thình sắc kia nhau chui vang cái này cái chân cấp ta vì ra nó nên tầm thêm mình lâu ta khá hi cái tụi mình cái chi buồn sara misunderstanding do not marvel he could not understand the things of heaven Jena Paul na Corinthian ni kakapi o ka thui thang khamai o ka thui thang khamai aware here vì rau ang mong khamane o ka thui philosophy o ka thui thang mai lak hai o ka thui kuin na tok khina vi rai pha vai sat ko vi ran na hang dak lai ba ba atung vi ba da chui me ina atung li pam lai hau ka ta o ka thui thang khmai li ina chui me khar tui mang khama vi rai mang khama ngasan makeup ka ji hina me ku moi thang mai makeup le chong mai da hang le de ka chung ka itam na phap itam na thấy thằng mày xả lần là rau ý hiện ra rau măng lạc tới thì phap ta không ngờ sắc mình gặp phap mà ta không ngờ chuyện đó cho vì vang cái này ác mi cái chung cái thiên thằng mày lạc là rau ý tùy phap mà ta thế ya chỉ xuân à cái thằng ta sẽ ha sa và rau nó lên ninh xì khô chứ cái tùy cái thiên thằng mày cái chung cái nè măng lao cái thuốc cái hiểm thấy mà này huy cái miêu mà làm hiểm thấy mà này cái hili khang ngesan sa khang ngchuping hili ribrawi umram we aman ka sakhi tam khing ngesak ta phapta ngesak ta khle hi inaring phanai ta hang le te khai ka phaping morai ka phung nei ta san na san ping jili ribrawi mangla ka thar na tui khmi ne bo hili Nicodemus with the Pharisees ping Sadducees ping ribrawi tui thepa thela ta kle ka sa ping china chang kat chi shui so khmi ma sam khi vang đó ô cái thui thằng cái gì cái riêng là mình thằng cái trong mìnhนั่นก็เลยในอีอาชีก็จังกัดพระราชิตให้ละริบราเทชิงคุยแล้วก็ริบราเนสิกนสังแล้วก็พิจารณาละอาวุธไอ้นั่นนาวีอารมณ์ลีเลยก็เลย relationship อันหาวที่พระตาให้แล้วก็อาวุธที่เป็นซะแล้วก็อาวุธน่ะชิมันก็มีมันนิ่งละอาวุธมันสั่งน่ะหนาวที่เช้ากี่ที่ตาก็ไม่น่ะหนาวที่นี่อาวุธที่เป็นซะแล้วก็กระปั๊มทัดละอีตุ่มนึกจังกัดมังลาวิพระก็คุยตั้มตระฟรีฟราที่เป็นซะแล้วก็ฟรีฟราตุยดีฟรีฟราคริงวัดที่ตุ่มน่ะจิฮันน่ะกริงแล้วก็ทัดเรื่องกาสิแก่กับมันสักตัวต่อสิหนาวอักน่ะอาวุธที่เป็นซะทัดอีตุ่มอาชีพเรื่องชีวิตจุ่มที่เป็นมาสั่งพระทัดอียา salvation จะมังไงอียาปังคังกัลก็เสียหายใส่เราไม่ให้อะไรอีเทียมให้เลยอีละ lecture สาวเลยอียาฟรีฟรานี่อินอายามีสังไงเลยอีละอะไรเทียเลยที่เจ้าเป็นมุสลิมจริงคือว่าถ้าในฮิพระมังนัดนี่มีสังเกลียวตั้งกลางเป็น mature สักไปละประเดี๋ยวชีวิตตรงนี้ no เด็กสิ่งรับเองฟรีฟราวิตุยดีก็จังก็ต้องมาพระรังกับชีวิตบ่พระคุยละขวายสันThermawi atungwi activities na maning manay. It's not all about religion, but it's about relationship with Christ. Just kasi nga sun ga kui. Laga ka thata ka itum nga sun kui ka hyping nila. Rivrani depends halag matang rersang ka bay. Hiwi sources of rivrani na rakish ni wa. O ka tui thang kamay na nalikat kalikala manglarin ni rersang sa pay manay. Ka na manglarin ni rersang sa ngay ka sources genuine salak na open heart sa lago ribraw tui di static sa tamtran ribran na tumit from the rersang sa sakra hitung tong sa mga kaisas siyasas
ฟาริรามีกจุงขนาพระลุยชิกิกจีปอนเกนสากิกจีฮิลิทุมสักตะมุคุยมันเน่เคยอิทุมกลัตตาอิทุมไม่ทังขมายเห็นนะธรรมะเชมคุยเลยก็ church การะเสียสาระ fasting สาระก็เลยเวลาได้เชปาสาระลันคุยชกแล้วก็อัตมัดเสร็จจีฮีอิทุมไม่นิ่งเลย set side เลย Pharisees พิงนิโคติมัสวิธาตมีกจุงนี่ฮิพันิงสลักจีเดเวลาอาชีอิทุมไม่งใจเลยฮิธาตพันิงเด็กเลยมีขยักเลยตะเลยเร่ก็เพราะนั่นน่ะหังเด็กเลยว่า forget about everything ก็จิชุคริสต์เองสิคุยโลจิชุคริสต์เองสุนคุยโลทั้งมันมีเรื่องจิชุยตุยหินะคริงอุรุออกซาลกับออกทุยโลก็ละคริงก็สักซาซาลกับออกทุยโลเตหังเด็กเลยฮีเพราะนั่นเราถึงใส่ก็เรานั่นมันตุยมิโลพระราชิกก็ให้มันยังก็คิดว่าก็ซึ่งอุรมัสมังบะเรที่มัสมังบะเรเพราะนั่นเราไม่ชันมิโลงั้นน่าตะเลยทุ่มงใจเลยก็จิกทานะมัสมังรังไงแต่พนิงตัวเลยก็เพราะนั่นเราไม่ชันมิโลปุ่งฮิลลักนั่นมันตุยมิลักโลมาทิงริกเอ็นะนาวก็เที่ยวจนพระตาลักอาวุธมากาลิปมลักเรือก็กัดหัตเพราะน้อยเพย์สิงเรือก็ลักโรโนอิทุม surrender สักเที่ยว humble สักเที่ยวอุกลุงนั่นสับมิโลตัวเสียกษาเนี่ยนิ่งชิให้อารีเซอร์วิสกุภายเร่เวลาอิทุมิตาตันเลยข้อคนมาตั้มมัสมังรังกันตั้มนั่นมีกชีบุลีเพราะจุดคริสต์วิลุกมิชันอาบาริเราเลยกชีมังลากเธอรงยุโรปมิงสอบมิจีอารีเราถุยลักตั้งเลยมิจิงโนอาเมน